Shubor nakaslem jong unongsan hima. UMLA ka South Shillong constituency uba Sanbor Shulai hakash potrik unay tong 8,000 apusan ulapan pau kajing ngaw komen ha kabayade bat kajing penurlong ya kijing angnut balabun snem banyo ya ka building bylaw ha kapor basensyar kum UMLA kathan hadien sanpuar snem Haka jingkren bat kilat patay kubor, kabalalong haka office tray kamjong ulaong baha kabayade bat kani uba sanbor, ulaong baki jaka ki badan 6,000 square feet, kila banchna G+2 lani lai mala. Ula bendrap ru da kabaong bakani ka approve draft building bylaw, Ula IT minta siya ka DGDE Guwahati baon approve lingba u DOC in charge ka headquarter Eastern Air Command but anda layo ka approval kin sa IT sa siya ka Ministry of Defense ban ay ka final assignment but shen kin sa lit yakando ya u Rajnath Singh ubadeiru u Defense Minister knang banla ban pinkloy banyo ya ka approval hapo ka shi lani arbanay Bad hadin tang shulayo ya ka building bylaw kinsa pelong ya kajing pendapat ba syabaro kinong song jong ka cantonment board lani ka cantonment area. Mentara sigi ngakwa banya thu epi sa kajing tip di ba jong ka jala barkham tam ya boro kinong song jong ni hapo ka Shillong cantonment board area. Hak badai yang kena building bylaws. Pi kalau kita bas tunang, kemen, ya kena building bylaws. Kemudian hakim municipal area, pila ban sinai G+3, but hadu G+5. Kemudian lai malah sau malah hadu san malah hadu nru malah. Kaba apa Shillong cantonment area. Kena kalau kita bas tunang Agapor bangalalong MLA mentaan na area. Menta kalalong Sanpulai Stem hadin binglayo ya kata state bukura sistem recognize banyak ba. Kung kubolong hapo government pimiyo ban sina muntan building permission. Kasulong bay pimiyo chusna tik tang simala. Te kadang-kadang kalong aspiration lani kajing angnut kebelat pun post dem jung nong jongka continent area. Te hakidiki sedem ki belalai nilai persang nagali yang kejonga ko mo kalameli nagali yang jong ka nilai initiate lembaga Shillong Cantonment Area Development Committee hakabang along president but ba bibin pradhan nilong kumu Charles Katri tinggal initiate bangiru hapo cantonment area ngi dibadio no building bylaws kala jong de hadin san puar mentaka ya san pulai listem ngila yo ban approve approve ya ka haka Shillong Cantonment haka board meeting ya ka ba ngasoban ay kublay kadang draft Shillong Cantonment building bylaws ala jarbusan la approve daga meeting jongka board kabalalong haka Chitrik Julai mataus dem haka office rika mapo Shillong Cantonment board. Ya kan draft building bylaws la ngilaya vet lani ngilaya ya trailang batka Meghalaya Urban Development Authority mudah but they ngila shim Daka bylaws jongka Shillong Municipal Board lembaga Meghalaya Urban Development Authority but hadin binglayo ngasuk naik kubleiru nakaliang jongka state government kepala air corporation ban phai muda ban isong meeting ban ni ke Shillong Cantonment Board nomor ba ngaku bamili ngorong member jongka Shillong Cantonment Board bari ba bibin pradhan ilong nominated member te hakji ekran arsin laisin ke bangilaya ya discuss ya kena draft but kido di amendment kijik berkelah harum haneng bat mentak lalu final ngiladap last kadegane ka Chitrik jung Julai ke ngiladap lalu final te ngidon sawut apa kabut ngaku lokal MLA baru member jongka Cantonment Board ngalong special invitee nang tangidon
Presiden ubade Brigadier Rajesh Barma ulong station commander ulong presiden ru jong ka Shillong Kotun Board ngidon chief executive officer jong Shillong Kotun Board Usri Ayush Muriaji nangta ladon lang nominated member ba Bipen Pradhan nangta technical team jong Shillong Kotun Board nangta senior engineer jong ka Kotun Board Usri Sujit Kaur nang tanah kalian ke government ke jungi kilap hak representative nak muda daiba El Rumbui bolong senior arsitek baru bolong mensua tahun planning officer kat ka approval hapo ka Shillong Kotun Board banyo ban sinayeng kat kum ka jing yang munjur dan ka approval kolong menta nilayo kan hadir san po arti sedem menta kolong ka jing kemen ya ginong song apo ka Shillong Kotun Board bakiyo ban sina akum ne G+3 ka bomot saw mala nak bentaki jaka ki balaj kali bat ki bomlaj kali bat kolong G+2 ka bomot lai mala ying song ying sa jong ki pai ba ka area apa hadu kibaran 1000 square feet kila ban sina G+2 ni lai mala kaneka approved draft building bylaw ngila forward mentasha DGDE Guwahati baun approve lengba jong UJOC in charge headquarter Eastern Air Command but hadin jong kata sisin baladem yang penal approval nang ne no GOC Eastern Air Command kinsa forward ya kaspo Ministry of Defense nomor haka Ministry of Defense pakin aya ka final assessment approval sian tang ladem nang tugin sali ya kedua ya Rajnath Singh Ji bolong Defense Minister kerang bila berkeluai bagi dia nak approval ba apo Shibnai Arbanai ini persang kerang ba tang layo ke building bylaws ngin sepelong kecil penting pat ba sebelum kita song Kotun Board Kotun area Shillong area berkumta kini kinsa wan ban serang ban apply kubel ngiju apply sebuah ka muda kiru kinsa apply sebuah ka Shillong Kotun Board kata ketika ba long ke baga so kumande nakaliang gumemeli bahaka haka senior jonga lala umperulong ya kana ka jeng mut kolap parat pun stem bar haka ka hadin banglayo state ngili yo ya ka state upura mantah sanpo arti gisnem mentaklah ka urulong mantau senen dia kata kali gi ga banga kuaban ya tu haka por mensua kisuya itu nak Shillong Kotun Board ipor musuh tadi nak por Kotun Board hakikat tu kan sedem keladon kini illegal construction bi kada ya kakis nakaliang juga kuat kalau ini illegal construction iba claim permission apa ka Kotun Board te kiele kis barahin bagi kiele kis abur sedem mat kopor ngapar lo ngemelis tu te hadin nakaliang juga kuat kala aira in favor ya ka defense authority le ya ka Kotun Board but accordingly nakaliang sipai jointly but ka authority Shillong Kotun Board lapon teliki building ye kiba kila siapun pera te kila siapun pera tu but dehang ta kaba nadu bayak jia ka tu ka court case te kisulong ba kimios na yung kemajo msasyo except what yak diki repairing extension of room msasyo abo kata ka jig pa ba kadon lagi di sistem ki beradan ki mga patlong ameli mga hangtu kaja por stop kayo ka kapay ka tulu
kita kipan permission ban kliang ikitin room kimai kayak ba di siloko bapin sina biay bapi yaki kamera ini tadi kau pra ka nama ka deke jaka spai we te hata or ko suya te mentra bergalong ka jingkeben jing sabriki yaki nong song silong ko ben bur agaba kadiat dengan building bylaws te haki por ba mun suang kum nok sna gitu iu ko sulong bet tang na po sulong ko bur kala ban don le si kilo ko on for min sumla ban no aga perlu ngamili to ko porte ke sulong bet permission nang ne na po kon bur ki pa so di po hati digla ya approve te mentar kalau ya kada kerum keram na de jing jencar di pajba na kam tamah dien ba ki don ga jaka ne ki biyo sina ye te don ki bala songkha kambun ki de ki non khasi seto ki non tribal te kidla ki ka custom du ki long join family haba ki songkha ya ka lok ki wara ye ne ti don kam kamera ka ba ki habli song ki yung wise tu sina stai bentar kada ka cing ye jogi kelawan sisil bagala pentri kami akan ada konten building bylaws arah ratusan kemudian jaga kelala ban apply accordingly kelala ban isna tekan long aspiration jogi no song juga konten list daga defense lemah juga konten board bang iba ni pokon mandiri ya iya kita keluar 4 don kena bylaws pi nang ni sil bagala don kena ka latri kam kena ka bylaws building permission tegumut mo kemud kita sedang kita ban highlight lani ban enlighten ya kinong song itu but aku juga por kay kebaja apply ya kini sistem ke badap kemudian orang mau bikin illegal settler illegal construction ba mi slum ngene atai te kalau mau mentah kata apa high court ke case nama kita juga song hong tuo ki kamba nama kan ko kanala municipal na padeng kiyo ingat kalum sorbi te kilado kiseng mahalang kibala yelet ban kendra kada kiba stunat subun bagi seng mahalang kamtam ka HYC bagi seng mahalang jointly bagi yele ay kabade ba kambun kamtam gini ki kar Bangladeshi kar muslim kumbal wilayah Syam do tikipor bagi yele bani kendra lalap maksimum hangtung deki muslim Bangladeshi te kecing pertolong ba tang na bantang ko dalam municipal waktu dum so bibi we akam bangi mahap apa ko konton bangi hap ko benes pa te kies kadang long sob judi so ko kumbangi list mi apa kili European War kili list na list ka patawa ya ina policy office ni site ye liang revenue land ki tangi justice of sport lewang jingeru kili revenue land kapata ngilis naga government lumbaka DC office mutation ka lani kapata ka ai naga liang office DC kaya ada kis barkiba barkitu bususna ko rum turu ki haba DC wat naga luon kena ngatai kala ai la ki kidon ni yo bisa bagi dia serapan ba